Chỉ bây ule với nó cần lâu review tour hi Pigeon Cookware set ani a heng ho hi an tray me in mu thei chun heng ho hian ni a hetlai hian in saucepan omat lai hian wok khadai kan tiang chi khaw ma ti chun tla hian frying pan om bok ani heng ho ye stainless steel siam ve kan ni a an thiran cha thain an khau tha an chang tha an rit tha boka an vai hian in stainless steel ve ka siam ani a tin hemi pialam an that na dang le a chu hei hi induction base ani in mu thei chun induction base dang tlaya is steel chutlu non stick timaila frying pan ang chi mo non stick frying pan ang chi hawa englo enge a induction an vuang chi angkha ani lo hei chu asiala adang dai hei hemi thir chunga hianin aluminium an da khata sandwich an chu aluminium sandwich an timen mani chon hemi kara hian khamia kha a heat sa kha asemdar tha kha a that na le chang tun le zol na ni tai mu thei chon hemi a hian mo an mani thira po hi tha a ri tha hei hi in mu thei chon hei quality tha em ni hei po hi ten an vai hian om ve kani o chu ani na ni a stainless steel ani a heng ho hi an trai me a kang be le ngi mo ni kha a be me thei ro bo kani o ti chuan in hei hi an that le na danga chuan in an mani thir hi a khau thre me a heng ho hi rupees sang khat chobin kanun sale ani kanun offer ni rupees sang khatin o chu ya a glass lid po hi arita quality a glass quality po a tha a ti chuan in hei hi up liter za da gro chin chia to 1.7 liter vel ni khria hi 2.5 mo 2.7 liter ania saucepan hi 1 liter nge ngoi 1.5 ani khria 1 liter ai so lian dei ta 1.5 liter vel an ni bogari o kha an mani description tlang pui chu ani a thalaka an mani details vel te po le package details te price etc how bo kan lo da don ne